Keket teko main ini. Kaya ci dorenan lakar ci ya. Ci kada dorenan lakar. Kelehan. Kono mang ngoyong. Ngoyong aja kepangsek mesinnya nane. Giliran Pak, giliran. Lada aduh di. Napi ide tiang kintirune mapan dingat tiang di surat kabare. Bagone orang balen saksi. Saja. Morto. Woi, mau tenung apa dua bisa kita bertenung. Ini gini. Mau kita bertenung. Tiang bertenung. Tiang ide bantuan. Tiang carane. Maksud tiang demi keamanan mengenai jiwa tiang itu. Oh, aman jiwa. Dia kemai ke pangsek nih sini nana. Konen cang mana? Isar. Berapi? Ya? Dot tadi tengah legit lemone apa sih? Menggede. Aja kursi, nasi mana nana? Jero. Yang maksudnya Mang Deglis, niki barangnya belakangan ngumpul ya. Yang angin nomor. Itu salah tampil. Dia nomor 1, dia mamalonan. Iya, di Yang pasangan. Gede. Betul pasang awak bangke, mana kemamang. Ndasanya nih kolamnya. Begini, ini nomor, nentan. Makanya yakten mau kusujaten saja nih. Nggih. Boy, ingin titiang balian. Titiang pembantu, titiang asisten, pemekas pun itu sade balian. Nah, jero balian mesti. Kita tunduk pembantunya hengsan deh. Bekalung benang Sri Datu madon. Ya anu tuh pembantu maro-maro. Nawagang. Oh kan yang gitu Pak ya. Tanuneng kan. Ngambul baliane. Betari jeung yang ini. Ada pengen segitu. Bom mulai. Nggih, nawagang. Maniro bisa ngamul nih. Ampunang. Kalau ngamul maniro. Ampunang. Kalau ngamul. Ngamul. Nawagang. Maniro aja udah ngamul. Bisa ya ngamul lah. Betarinya yang ini. Pangsek nasib. Asap. Iya ke bos.